if you watch only budget is the budget and the consequential passage of the appropriation bill. The appropriation bill are all the ministries departments for Christian trying to interject. Public. Yes, a man is so boy, yes, you don't know. Yes, so yeah, may fear. I don't ajubro no. I'm putting on fire and no and coming in so by Nanti omo jide ma pasa oruak no foriata bekenka budget ni wia. Na nado dan kwa akufado adesedom de atuna nim so pam papa no omo twa nim so be ne sade ama wo no wei ayamra sebe gari de ma de hia mo wo ensawam adoagiri abato empesua so no kroya majority chief whip wo mra sebe gafio no nyamfo Frank ano dompre wa mananso wa no de bi epi so biem ana wo kire mu ese omu hia mu die no me kire mra sebe gafo a wono edom dom kese o mra sebe gafie no wo mo ne manyokuo MPP ni mu mpanfo atwetwe ni ani ntiri kosi nkonya no wo se na nya bete na nya ahogoroso na nkofo apa lai papa nkofo adwa nanso so enkitawdie no mu firi ase no mo to adwen na de ko wie nyina ne se omu nyina susuye no mchimpon se omu pese o man no etimi etumpon na ekonanim na sesa na tie de a na tie se emu amo edu o man so mo hwe atoto nyoma no mo ankasa mu ntam kura no mo enka we di ni tire ekobo wediem we ndi ekobo wediem we si watiwemi we si wakame se koba ne se bede mpo no matimi anya adwen mu fofreye etimi ade atoto nyoma ama man etimi akonanim o si we nyina ne nyoma hodo a omu de o mani eto ye se Ghana ho donti e wo so mu nyina adwen ko benkromu no yenyina eventa kokos ni shia ene tuagina ena adwen ko benkro mame jintum se na enye bayira briwato na enshada enye easy sa but agonu ko ne wie no na dodo na mpomu ana mo adwen and amun jintum okay amunyina jitum se amotiasie and they will grant the president the benefit of the doubt 80 mean this echi asendia wo for now the see anadie ntiasia ye adwuma na akosi ochina runya do mu mpupuye na no hu so yamina dana sie asembie ni wa ye disi kan ni etwa asembie ni wa disi kan ni etwa sele tie bie no anoko ya ne dika na mu emkure ekibie mu nkosuare emkure ekibie mu na ye nka abie this project here chika bia mu mayen kana bro yaini partiku any nipa ya tigana ye yo any Ghana elia die asia yebetini aye the younger CNTV we will not have a cause and a reason to reach out to the Ghanaian people to mumma the mandate the affairs of this country. Abusiafo mra sebedafie akopiamu ano majority chief whip ana afenso asai mra sebedwane de madehia wonum ewo ensawam adoagiri onimanyamfo Frank ano dompre ena wote ye ewo wasumu no na abusia sansem kroya honam so ama na wie ya dom kuma no soso afrensem trofo hyiemu ensama wo mudi tu dwade nyensem ketwa wo mo pronsam guoye papa na dom kuma ba no dani aye woni monyamfo ahari na idrisu wo pani na tesegina wo manem di nsema tu dwa wo chemsa no kura ni nyame anim wo hwa dom dodro na wo ma hadwen ye papa sene ka wo mo mrahye bedwafo ni nyina na nka wo mo pre wo man Ghana mpumtuo sene bia wo man betimi atu mpo na ka wodro de wo man tiri so no wa ma hwa yi ni nyina front na ni wo mu nyina kwoti benkro mo ese woni monyamfo aka no fori ata wo mo ne homode tini dibra ye jefri ni sana saban ya wo abanwam ese won ti ase de nyanya de wo chena wo mu so bekwa kwotena se na ya kwa masika ne musam wo makwa kwotie enti wo mu dom kuma wo no woni monyamfo haru da idriso wa ya wo mo ba no dini na tse wo mu atweye mu a ese wo chena ni bedru na ne mrahye bedwafie ehwa adam pan wo bia nkobia fempo free mu a ana ne dom dodon de betu dwachem sa wo mu aka wo masem evisa ne yesene ketema wo mu nyasem a wo mu ana wo mu kanyo obi ne ba be kama mu nti wo matena se atutu wo mu niema ya wo chena ayedom dodon wo mu nyina ba betena se na watie sem ne ye no chem sa ehadwe papa wo mu de na ka wo mu pre wo man Ghana mpumtu empo no sa dom dodon no ato ana ne wo makokese adi hihye bi se ya to dwade a wo mu so dom kuma wo mu sama wo mu kanye wo mu
se baby a wo mujina no wo mujina o empo wori monyamfo kino foriata wachina yakwa masika no obede fede fem de munsam nyina to dwawi a baby a wo mujina no wo mujina so wo mo presi ebeto ne si oba na ne di break itam na ban ya sha aje free wo ade obi fufuro betimi atoto wo man ga na sikasem ade na ba besusu ti wo mu de baby a wo mujina no wa no wo mujina no chem se wo mu dom kuma no kra no wo mu ye o madwe samra shebedwe fie kra nya dom be kwakọ piem wo ho enso enso wo man ga na ho do na adwumefo wo mu aman mu wo bia ye krado se wo chena nsem no wo betie mu wo bia pesika ban yi de ba bo yakomanti no wo mu so wo be kwakọtena se na akomasika no makotie mu nsem se ne be ese wo mu ye to ma mentu bi kwaso a wo mu so betimi abisa nsem ye pa no wo chesehwe mampani na nadedan kwa akufado wo siga na mamuomu wonu ne mampani a ebeda bakosemu ese wo ba ye wonfa nidie ne ebu esefata ama mrahye bedwafo na ne wonu ne soafo wo mu kwa sese ne ebeboa wo mu amanyukuo no ana wo mu ye nemmom enye de ebeboa wo man Ghana. The motion, we firmly and sincerely believed that our friends opposite will walk the talk with us and not just make radio and interview declarations, but they will manifest it supporting us on the floor of Parliament and in the exercise of a secret vote as required under Article 82. We cannot but feel let down and betrayed. And for me, it is a step on oversight and parliamentary oversight, and it only weakens Parliament in exercising its oversight and calling ministers to order. Abusia ani ayewoni monyamfo Haruna Idrisu wano ana wayedom dodroba no dini wanu kro yakopiemu ewo Tamale South wanu wodini mrantisem esemra shebedwani ye kuyanim ewo anwumre no sia Ahenkan Kasiebo no ensuso emu odiane se obedi na chi ewo Facebook live and afa YouTube live Ahenkan 93.3 FM, of course the best in the east. Na ye kuyanim ansafufro enso emu a anka ne mrasebedwani de madisho mo eye new job in South wanu kro yanso sabre ni mu ana odi eye mrasebedwafie akunya no na ukomra sebedwamu ana wono ene ye otutenani a otua baasum kwa ya pa omo se omo hwe omansi kasanto tuani ni dwumadie eso eno eye Dr. Mark Asibe Yaboa wade nsema ode de atudwa echemu se animanimu yeyi mampanyini na nadoda kwa akufado ene na pamfa wapa wone mo anye asoye omo ene hwe ngumasua asoye ni dwumadie ntoto yaso wone munyina ka omutiri empam ho na wone enhwe na omo mpe aye turadua de so pa na inkiwom na afe aye dwumadie a omo de aba ya friend se aye school feeding program no wone mu entwam se wa ne yanyimfiri ho esanse ayade a wo gidi yesa ha dwene pa ha dwene ani ebusan se adai wo kire mu se won ma munu anuane de ma aya school mofra no sika wose ye de ma won mo no sika na enko ana ekokran so akete poli bi ana won mo ensa eka ana nkran so kra so omunya bi se da nimo mo to mu bia eto ose school feeding program no anya de se eboa aya school mofra no enu entu no de obesere sansa sisia se wa akra na so wo school adaya o school feeding program o to obedidi wanhwa wo ba no ubekum na to ne kwa obekọ aduane ye de be ma no kituwa bi ene aduane nso so no sika ma enti ene ya omo aketres no obi tuwa no mo so azia mofra no ye mobọ ono ani bottom sika bo si wayi no de aye bibi kakra bi no de akwakomo mo sign na be so abofra no eso enti ono de ohun ni se school feeding program no nyame anim no kure ni ayade se entimi emwa wasese empo ye yisu di free one man ebetimi aboa ama aban na timi anya sika sidisi no be se opepem de ho anu so betimi de aboa de atoto nneoma ama man no eso etimi agana na so ama nneoma akọ enkan no panyini kasa wie ye no anya se opanyinu so yo bia wonim de pa wesikasem to tuane eho adwumadie mo enti eye osofo wesikasem to tuaso onimanyafo akinofori atamafo tiem ken must go si apamu kinofori atane ya tuya safra se wo be tuesi kasem to tuaso efa mayane a wa ya krado so be so mu ana osi wo hiri so ewo wiem se twetwe edi anwumtini no osi hiri so mani monyam osi be hiri aso se twetwe no bebu adwuma edi aboa ma MPP aban eso so atimi anya monyam mapa ama no matimi akonkan wesikasem eso totoye emu
on the revenue side, these tax measures are going to come in to bite hard. But you give with one hand and you take with the other. I'm not seeing the expenditure side, the expenditure cuts of all the things you mentioned. They should have also told us that, oh, I'm going to take away teacher and nursing training allowance, which I think has outlived this useful. Right. The school feeding. Now the caterers go to the schools twice a week because the funds that they have cannot feed the kids. So why are we doing this to ourselves? We continue to pretend that we are feeding the kids at school, that they are malnourished, the food is not good. Cancel it. Cancel the school feeding program. It will save you about 1 billion cedis. So I'm seeing revenue measures, but I'm not happy about the expenditure cuts. Those are the easy, low-hanging fruits that you can easily make savings thereof. So on the expenditure side, I need to hear from the minister that it's not true. It's better to do something. At least teacher and nurses training allowance can go. You can entirely cancel the school feeding. I would love to serve my country in whatever capacity I'm invited to. That's all that I'm saying. Why not? Ghana Adishmama ene awuti ye aye ankane na sebedwani di madishom wo New Joburg South abatu onpesia eso onukro ya so sabre ni mu a wosom sem na sebedwani no na wosanso aye otutrani a wotua bedwaku aya pa won mo so omonhwe sikasam tutu ya so womra sebedwa fie Dr. Mark Esibe Yeboa ena Adishmama wotenene no abusia ye gina ne semsi atonkra na apomudi wo hoi ehu hia ye papa panti ya bo hu modin se wapomuden ehu besisi ne ho so disi wapomudi besisi ne ho so na ekoba ne se baby atochema ane empofiri mu ayade bia bebo wa baby wo se wodi weni kire ane Jubilee Hospital efsa doctor fo ne nurse fo wa mo ho no wo mu nimdi ye papa pa ba na yarehwane ayaresade a wa mu bo mu modin ye papa pa kwa koye wo befa so ajo na ne wa ma hwew no wo fi wa na ne wo de ayaresa na ebe fie efisa ne wo mu laboratory wo hwane wo bese hu mojeku labsa wo dro ni nyina wo mu ye bi wo wo enra doctor betra ma obia no Jubilee Hospital wo beto we dro wo ho ansakura na wo pie pharmacy wo ho wasanso wa antenatal care me ma no mapemfo a wo kwa ne afanyi nsan no ho ane wa wawie akola ni nyemu na didie mu nyina wo mu betra wo theater so wo hwane surgery ni operations a wo dro ni nyina Jubilee Hospital eye bi ewo na so eye wo wasanso hwe ni yade bia de fakọ dan Jubilee Hospital wo bete ne te ama wo diabetes and hypertension clinic nso wo wo kwa Jubilee Hospital nya fe na wo be piesa wo be pa bibie di efza canteen so wo ho a wo maduane hu tiye papa na Jubilee Hospital sa wo no de insurance card a wo dro ni nyina wo je ahwesa yare sama pa betimi akoso etisa wo de ne National Health Insurance and also private health insurance Jubilee Hospital safabra wo besom na apomudi sefata no wetimi enso ade ama wo Jubilee Hospital ewa achimoda aboabo eye amantra bridge ne so anwo wo a wo hwe asa yade ama yaresa afa ne toma pa franti fra wo ma 0244 575799 0244 575799 Ochimai Development Association aya ankurankuraku abebe mpumtu ama Ochimai entini obeni ya frefredom o ya frefredom se bakofo nensa entimi atanya kopo eni entibra na beka ye hwe na ya mpumtu ama Ochimai tino wo beba Ahenkan FM ya so ye ha na wa ba betro din wo tro din wie ya 10 cedis afebu so bibia 10 cedis ya jijini nyina boaboa no ade aprimpum tuo ama Ochimai enchereche mu bia simidie ya na wafra ahomai 0594 467029 0594 467029 na Ghana Adishmama Bempoma Plaza Hotel Ahenkan Kasiebo bronya na eba yo bronya na eba yi wadofo beba aba ajaba be sraw na omoba no wan peba papa ma omo anso andetu warum ho a ene wono mko amodo na ekọ ebia ye wase ene wokope so si betwa da pa no wakasa obenu ho ebi so na ye ukuru ketua bi na eba so wanwo siesie kama
enti omo ba perform ko Bempoma Plaza Hotel na do omo ko wura wonom na omo ko na ja aduane bi omo pa bi omo se ka bi eye aduaba bi omo be so omo di bi omo nya bi omo soso eye bia ye do omo be wura so omo ko danjeju omo ho no awudu omo wura wa tum say yes air condition etua so bibia wodanum kama wonom omo ko abon say yes omo ko bo abaso pa san soso na dwumadi awodo a be ko so ensoso obronya imu nyina na hohofo celebrities awodo beba nyina no eye Bempoma Plaza Hotel ho enne ba bia omokwa akosoe etiba modien na soso ebeji wani ewo ho na oba wa kasankasa obe fili gbazagbanze ewonim se ambambo asam de mensuro kura ye bon ho ban pa tawe de mu odin atese enya agro na enyina modin soso de odi yenim na dim na ewe Mahamadum so na disco ye nibi na eye ba kono so kura mo fe ne sei dum sie eno so ye nibi wo ho entiba modien na elbo modern na oso ebra abedwo ho kama bibia no de na akwa mu atese enya agrome pa cha odu ani akire mu ewo eye achim oda nkwantanum MTTD kwantempo no eso the Church of Pentecost asafo no na yene no edi animhwe enso so ewo eye nkwantanum bo modern na bra me pa cha we say no yene ntemo na buku ansa kra na wabaso wan buku na otra no mamra no na waboma say den ahia no awofo nya ba bi mo nsuye frɛ Bempoma Plaza Hotel ewa 0249 855 396 0249 855 396 ana 0243 118 500 0243 118 500 eno Bempoma Plaza Hotel ana B Plaza Hotel Alhaji Hankuri Enterprise ya na siemu bona baso sanse sabre ya amanfo edi cabinet bo toto omunioma eso amanfo tiemu no ono de ogusu a watete nuoma so atese okwa enya agro ne bo ne da fompa enti ya mo na wo pa emo no de esija so ehwo pampan no kratimi ma wo men no obenya bi ewa na so ye sanso so na milo no me pa cho Ghana koko ne de aya Ghana koko a na je se no ya Ivory Coast koko sase ya safa na nyane ye ne ene ye koko papa etimi ebo ate no no se no koko no milo no de gise ye na so ye sugar no enso so ba benya bi na ebu ofu pa so bolotin no me pa cho de bi aba umu ya oya no honam ne ade a umu me pa cho ne ade a ha dwe pa unya so bolo ni bi a na wotiba kudigu ayinim kapunim na de nsuo sheka kra de wono oh master my goodness sanso na milk no oba benya bi solution tapes no ebi wo ho sanso na eye oil no anwane de yeka kan se anwane bo nya de keto anenso oba eye Alhaji Hankuri Enterprise wono ma ya tete so enoma bebre ene edi wudade de noa anuane ene de no so yetimi ede epepa papa yanumu no kama dokodoko de ninya obenya bi ewo Alhaji Hankuri Enterprise ane bo so efo yawo eye achim oda Opportunity Bank ene South Brem Rural Bank no yawo wonum finfini tieniye Opportunity Bank ena afe South Brem Rural Bank no yawo wonum enfinfini ehwanoma na odie nie me pa cho frɛ yane enoma ne bi okra na yedi ano yanka se tim de to ba bibia wo bia 0245 447 138 0245 447 138 Alhaji Hankuri Enterprise enono me pa cho Ahenkan 93.3 FM ne kasa video tatreta de shimama me bon dawro akanfo edi ama usanse kasa fidie yi o ofra se ne yedi dwa wankasa obe fili gbanze pa na ayade se ne se bia wabie company bi opa adwumaye 4 fada Ahenkan 3.3 FM yakopon namso de enwumasua so ye bi dia ba wabie school bi a opa adesua 4 fada Ahenkan 3.3 FM utumadie bia wo ba bedie no uhia dom na de aye ebi ne ayiyo se bia odi hye bia firim o ye ayi a eno ye de dom na eye afahye abadintuo awaregie ne nyina no mepache de dom na eye nti kachira Ahenkan 3.3 FM se wonye hu de phantom from mfama sansa so pem de ho na eti adwumadi awodo a ekoso sanso na ye gatonia ade biara woto bia no fada Ahenkan 3.3 FM na omonwu dawuru amafo betu aguso afum ato aman oso wanya so emfaso bebere free pen 40244 29 00 93 0244 29 00 93
Abusia ye gyina nkratoe so na ena nwumre nsama wodra ye boaboa no free kwadwa pa newsroom no ya de ni nyina so asi ye producer wotena afidie n'echi echinchi be afidie ne furu mama ye kwabna akim kwame asante ana edie ko Facebook kama enya sem ketwa Billyman technician on duty. Anwumre wa kenkan fo me mame akua